Assam Sarkar pen Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen Dima Sawara depan Education Department avoreng anghoi panong piponlo bondala bangsa avoreng anghoi kelong vik nang jatum long dun de da jok kedam tang chitini phai siar ni epechel siratoria song atum pen mena sai hemalong pherang kya mai phasi avoreng anghoi ki pigi chok che puthak jongdun ahok Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen Dima Sawla ki inglong asotum ki doadim binong la sivoreng anghoi pen danglok kapre kapar sai sitami inglong asotum si chiklem ponlong chotji parona lualong ki tokondon bontan non ke inglong asotum ke dua di malong inglong asotum sai boreng ang hoi ka chiklem long lesi ang tan ben ke bang ke chia asotum si nang klem et song si thek ponong bom do alama kutha karbiang long afan isi ningdu ga birta theklong lo sini tum lam so mai phan alama bang ke karbiang long of harman afan karbiang long autonomous council afan nang pandong pi anghoi kado kaweten la lothan bang anghoi 288 dolo labang so kapanong pen inglong so mate karbi pen chenglok inglong so do ana phananga pandong pinanga itu phananga ke kwan lo 17 la song bong pen inglong so kalia tum han kwan lo 271 bang so a district labang so autonomous district arlo Osan si kacing tur lima bangke dapat dai tum kacing tur lima bangke dapat dai tum cecar dak la sonat teng pulo tang teng ningkan phalo le council chari dai tum kacing tur le athen non la 288 a posong si dak karbiang long ke do inglong maso tuhan tidel potnang dela 288 a femine tum ke dak doktor ta naman ko IAS ta naman ko IPS ta naman ACS officer ta naman bang loko tapi ni bang khala bang so afterward bang ke teman nang kangkir si tum tengok melok athe non hejong ki paklang pon Education Department avoreng anghoi Karbi Anglong District West Karbi Anglong la pen Dima Saw ke panong pon avoreng anghoi along ang tan pen ke bang ki cha so tum si cherai pon lap labang so avoreng anghoi along West Karbi Anglong la pen Karbi Anglong arlu along kadok kawe kachepalong duna phailake pharuhini ra trokner ke braner ke babang pi bang po tum chepalong dun lo bonta labang so avoreng anghoi along inglong aso tum ke bangkre troksiang si long dun chotlo an parta labang kre troksiang bong along penta Karbia khai tum ke bangner ke bang si long dun chotlo labang soang bong pen bang pharuhini ra troksi ke braisia phaya bang ki ang tan pen ki bang ki chia so tum si cherai pon laplo pura ephl siratoria song atum pen pherang kya mai ke phalong pachini pon adun tu Dima Saw district along sitami kadok kawi labang so boreng ang hoyalong ka chepalong dun laki bang pharu sira bang phokke ba bang phi bang phua tum si chepalong dun do la soang bong pen inglong aso tum kelong dun a phai laki bang pharu sira ingkoi raisi abang pi bang phua tum pen chepalong dun do la pena dun tu bang koi rasir kep ana bang ki chia so tum si long dun lo an parta non ka choklem bom loge thana bang pi bang phua tum sidami aning kan bai nong ke long le aphai ong muna ka jok loge than ve ka bang phia tum sidami penang ara ki sun ke ring cha phat chi chang nang lo la pen la bang so phai long pen lang dam pulote West Karbi Anglong la pen Karbi Anglong along ki inglong aso pen la pen Karbia khai tum ki long duna phai la ki jom pi khang jang lo la sila bang so avoreng ang hoi ki cha so phan ki pila ba bang ki chokchi putho chen thu si inglong aso phan arona teng pen pipon ping nang ji pura ephl siratoria so atum pen nije pon ahok voreng ang hoi laki nangli neli la pen madwara chitami REA pupe bonta ki ong dong ara tum ke tangka ka vedera jok ke charli le do pustami voreng ang hoi ke long dun de tum si ong munaklo tangka ki do tum si long le thot si nang man det lo la si Education Department pen ke paklang pona voreng mati loge thana bang phi bang phua voreng along sitami inglong aso tum ke tangka ki pimo ve jok si la bang so voreng ang hoi long dun de lo maputa matha pon me milo Karbi Anglong ke man INMSCNT mele tum an ini yang hoi ke cilong ike komando pelotane dak ke do inglong aso tum salam tum si tapi ni Tuhan pandung kuk si pini bangke ha angkan men ke wa ke ce tum sarji ki tetapi itu cingtu bilang itu masumar to perang te gelang mo ikayo itu masumar to perang te gelang non ke perang lege kalau bang suatu war bang selama di intice Masih lason hat si Dima Haso lang na sina hala dan Dima Haso bang ta isivel lo thaka ta autonomous district lo Dima Haso autonomous district lo ta autonomous district lo so Dima Haso ke katto kaweten 150
halabak isi adaka anghoi paklang lo halabang song hoi ke klang pen inglong aso karbi pen karbi tum ta ino thani gelong halate inglong aso tum kaddu toy pen 121 lapen inglong aso kaliat tuman ke 29 karbi inglong da halabang so 288 pen 17 hajong si inglong so kalihan ti bisa dari tendak presiden ini jok pada ini non ke langsung kalau ke parlin sudah je. Saya di mana so bang ke curu nanti, amena ke inglong so kan ke celang ke bangkan ke celang. La silabang sobering anghoi non ki paklang ponamen ki do ana tuma phansi pipon vek pone mati APHL siracharia song atum pen ke chokchi pujong dun pen puthot inglong aso phan pipon thuji ne mati pipon pe det khangjang poni laki ki bang jilang apor ahutsi chini pon po. News report Harsing Ronghang KTV News.